Okay, so we got NBA hoops from Tops today. За NBA-ийн карт байна. Tops-ос гаргадаг. 7 packs, 8 cards. За 7 ууттай ууд болгон 8 карттай нийт 56 cards. So total 56 cards going to be in it. So yeah. Where we can find hoops hyper signature. За гарын үсгтэй байж болж байна. Green hoops parallel. За ногоон өнгөтэй parallel байгаа юм байна. Block map, block boom shakalaka. I don't know what card that is. За ямар ч янз бүрийн ийм ховд картууд бол олж болох юм байна. Тэгэд өнөөдөр хэдүүлээ хоёр хайрцгийг онгоолгоё. So we're going to open both these boxes today. Let's get it. Okay, yeah. That's what it looks like from the top. You would turn to that. One, two, three, four, five, six, seven. За ингээд 7 ут. Нях. За харъя. Let's see what we can get. Энэ арталтай маа. За энэ урдтал нь юм байна. Okay. All-Star Evan Mobley, okay. Evan Mobley. Are they all horizontal? Бүгд аль юм бах таагүй. Okay, what we got? Stefan Castle. Yeah. Hauser. Porter Jr. Number 183. So nothing fancy so far. Garland. Clarkson. Queen. Jones. I guess nothing fancy so far, I guess. So бүгд base card-ууд юм шиг байна да. Ингийн ямар нэгэн онцгой юм байхгүй. I think these are all base cards because this is my first time opening NBA hoops. Анхудаа яаж болоо магадгүй энэ All-Star-ийн хоёр нь арай нэг better than regular base card, I guess. За эцэг нэрийг ишин тавьчих. Тогн төр зур. Яг ямар учиртайг мэдэхгүй учраас. За дараагийнх нь. За юу гэнэ вэ? Donovan Mitchell hardwired гин. За энэ нэг энэ дөнгөө нэг үү? Okay, so it's okay, let's go. Donovan Mitchell. This one looks fancy. Let's put it there. Number Richardson. Middleton. Oh. Steph Curry getting All-Star carton. Let's check the back. Арт нь ямар нэгэн тоо моо янз бүр юм байна. Зүгээр 215 гэсэн. Яг дугаарлалт бол алга. За ичсэн тавьчих бас. All-Star card. Miles Turner. Valanciunas. Brea, okay, I guess this is all base card as well. I'm not sure what this is. Donovan Mitchell. HW10 гинэ энэ юу гэсэн үг юм бол? I'm not sure what that number means, but we'll see. We're gonna check it out later. Okay, that's Donovan Mitchell. За дараах руу гараа. Next one.
I had wired in Maxey. Another hardwired Tyrese Maxey. Okay. I'll put it right next to him. Jalen Wells base card. Chris Paul base card. John Tony. Tonje, I don't know. Мэдгүй гарав байна. Оо, энэ юу вэ? Highlights гинэ. NBA Hoops Tyrese Halliburton highlights гин. За энэ ард нь ямар нэг байгаа юм аа. Highlight. Base card-ны артал нь юу л юм байгаа те. Okay, highlight гэхээр нам нэг янз юм байна. Okay, it might be special. I don't know. Okay, let's just put it right here. Monk, Scoot Henderson. За билаа энийг бол мэдэхгүй болчихлоо. I don't know him. Okay. За Чус хог гэх юм уу. Oh, okay. За энэ parallel card авсан. We got green. Right. Let me see. Артл name юм байна. Okay, the back. What's the difference between the regular one? The back is orange. Maybe it's because Knicks is orange. I guess, huh? Knicks-ийг болохоор orange байгаа юм байна л да. Яа, Boston-ыг болохоор арногоо. Boston's back is green, so I guess this is nothing special, I guess. I don't know. Let's put it here for now. Thomas Sober. За энэ юу вэ? Anthony Edwards All-Star гин. За. Anthony Edwards. Okay, nothing special, no special number. Okay, let's put it next to Steph Curry. Steph Curry. Anthony Black. And you. John Holmes. James Wooden. Carton. Hey, my man. Steven Adams. Nice guy. Mr. Nice Guy. Halliburton. Will Riley. Think багийнхаа өнгнөөс болоод тэр нь сүрэн хөтөл байдаг юм шиг байна. Артал нь. I guess the colors are different based on their team's color, huh? Okay. All we looking for is signature or I don't know. We'll see. Ариусыг болсон карт болохын төлөө гэж шүү дээ. За, манай Young шүү дээ. Young Hansen бас ногоо юм байна. Okay, за нэг киплчин ч адилхан ногоон дээр нь. Oh, this one's glowing, you see? Энэ гэрэлж чинь. Rookie картон за харин харталт нь явна нэг нь special дугаар алга те special тэмдэглэгээ. За ямар ч нэг rookie card дэшин тавьчихсан. За Porter Senior base card байна. Lillard энэ base card авч байна. Ингийн карт байна. Сингуни бас ингийн карт байна. Cam Thomas Cooper Flag. Cooper Flag-ийг ямар нэг санаа шиг ядч юм гэрэлцдэг ч юм уу эсвэл гар үсдэг карт хийчихсэн бол илүү үнцэнтэй байх байсан баг. I guess these are all based okay. So that's who this hurt card. Okay, we got another green. Who's it? Sakiri, okay. I guess this green is coming. So энэ ногоонд бол ерөнхийдөө бас нэлээд гарч ирдэг карт юм шиг байна. Штепчи. Scottie Pippen Jr. Okay. Hey, манай Triple J манай багийн тоглогч шүү дээ. За LaMelo Ball base card. Oh, J-Dub. Jalen Williams All-Star card. Okay, All-Star-ууд нь л ажгүй юм. I guess it is a word to keep it.
I guess I don't know. We'll see. За ийш нь бас чита Anthony Edwards. Dalton Knecht орж ирж байна. Бас All-Star card. Okay. All-Star card-д их байт юм шиг байна. Тэгэхээр нэг үнцэнтэй биш байх бас. I guess the All-Stars are common cards too. Дахиад Young. DeJounte Murray. Okay. Alright, we're down to the last one. So сүүлийн card, guys. Let's hope we get signed. What did it say? Юу гэсэн байлаа? Гарын шиг зурсан болон ногоон Green Hoop Parallels. Is that it? Энэ юм бах та. Тийм л юм байл дээ. Яг Green Hoop Parallels exclusive гэж шүү. Okay, so we got 3 already. Явц эндээс л 3-ыг олчиж байгаа юм байна. Тэгээ block by block boom shakalaka гэсэн school signature-тэй картууд. За сүүлийнх. Let's go. The last bag from the first box. Ace Bailey, okay. Oh, what is this then? Энэ юу юм? Сербер биш юу лээ? Манай чанар юу лээ? Сербер солиорч байна. Luka Doncic, what is this? Is this special highlight? Түрүүний highlight хана байлаа. Halliburton-ы highlight байсан шүү дээ. Словениэр бичсэн юм шиг байна. Тэгээ яг нэгэн тусдгаа дугаар бол байхгүй юм байна. Чиний highlight хийсэн. Okay, Luka Doncic. За 2 highlight card. Highlight нэрэ бага л үт юм шиг байна. It might be words. За Noah Sengun rookie card байна. Pope. Kentavious Caldwell Pope base card. Damian Lillard All-Star. Okay. Damian Lillard All-Star. Card гарч иж байна. Okay, let's put this right here too. Dame time. Smart. Scotty Barnes and Malik Beasley. Okay, за ихний хайрцагнаас so far I guess we got a tons of All-Star cardнууд. Тэгээд энэ юу вэ? Special green. What did it say? Green hoops parallel. Green hoops parallel. I got 3 of them. За 3 ногоо green parallel гарч ирсэн байна. Тэгээд 2 highlights. Нэг нь Luka, нэг нь Halliburton. Энэ болохоор одоо зөвхөн энгийн iced карт юм уу та. Тэгээд what is this? Hardwired гэсэн нэг Tyrese Maxey and Donovan Mitchell хоёрын карт. I guess it's not bad. I'm not sure what's the word. Хэрэг үнцэнтэй гэдгийг одоогоор мэдэхгүй байна. За. Let's dig into the second box. Хоёр дахь box руу оръё хэдүүлээ. Okay, here we come, second box. Yeah. Тэр boom shakalaka юм уу тэр гарын үсгтэй карт юм одоо гарч ирсэн тэгээд. Okay, we got another green. Юу лээ дахиад нэр гарч байна. Green hoops parallel. Julian Phillips. Okay, бүх статууд нь ингээ байна. Record career on out. Okay. За ийшээгээ тусдан тавьчих хоёр дахь хайрцаг нэх гээд. Pritchard. Okay. Jalen Green. Green card. Halliburton base card. Riley base card. Watkins base. Zach Levine space. J-Dub a space card. Okay.
хоёр дахь удаа хэлээ. За. Danny Wolf, rookie. Чи ясан зэн зэрэгтэй. Гаргая. Toppen. Max Christie. Harris. Oh, Steve Adams again. Okay, another All-Star 2025. Jaylen Brown. Yeah. Heading All-Star işte. Shh. Oh, wait, hold up. Okay. You know what? Хоёр дахь боксны энэ хойно тусдан тавина. DeAndre Ayton, man. Knicks Majority. You suck, bro. Манай илээгийн центр. That's a ball awesome, man. McCollum Bays. Barrett. Sakiri again. DeJounte Murray. Cooper Fleck again. Keldon Johnson. Garland. Oh, энэ бүр юу ч байсан юм. This one is straight up base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зүгээр 7 base card гарч ирж штэ энэ дээр. Yeah. Let's open another one. Oh, okay. Yeah, нэг юм чиглээ. Oh, дахиад Maxi. I think we got it. Yeah, Maxi дахиад гараад ирлээ шүү дээ. Hardwired. HV20, is it the same? HV20? Ah, тийм байна. HW20 гэсэн. Энэ дугаар нь одоогоор юу гэж байгааг мэдэхгүй. За, юусэн тавьчих. Buddy Hield, Paul George. За, дахиад нэг All-Star. Oh, Dalton дөрөв гарч ирсэн биз дээ. All-Star. За, энэ үчлийн тавьчих. Young Hansen again, rookie. Jabari Smith Jr. Bam, okay. Манай багийн тоглогч. Bam, let's go, Bam. And Grant Williams. За, энд бас нэг All-Star гарч ирж байна. Oh, we got Giannis. Giannis гарч ирж байна. I think this is in жирийн карт биш юм шиг байна, guys. I don't think this is a base or regular card. Net to net гэсэн байлоо энэ дээр. Hyperhooks, blocked by a block or boom shakalaka. But we don't see anything that says net to net, huh? So green hoops parallels, look for block by block and boom shakalaka. Okay, we don't know what kind of card this is yet. So ямарчсан янзын картлах шиг байна да Янис. За харъя. Ард нь өгч ямар нэгэн тодорхой тэмдэглэлт байна уу? NTN 2 гэсэн. NTN 2. За ямар ч гоё карт сугаллаа. Янис окей. За Янис ийштэй чи. Oh, за энэ нэг параллел карт гарч ирж байна. Hey, Jimmy Butler, let's go, man. Jimmy Butler parallel card. Nare. Okay, Voltron. Let's go, Jimmy. So Maxi Gort. So Jordan Hawkins. Scotty Barnes base card. Beasley base card. Just Giddy base. Alex Tuhi base. Devin Carter base. Okay. За саяны уутнаас бол хүүх юм гарч ирлээ шүү дээ. Jimmy Butler and Antetokounmpo гарч ирлээ шүү дээ. Net to net. Oh, we got another green hoop parallel. Ногоон параллел гарч ирж байна. Thomas over rookie. Okay. За ишин тавьчих.
Ахаад нэг яанаас тэгтээ this is base card. Энэ бол base card байна. Highlight. За Pascal-ийн highlight гарч ирж байна. Окей. Тэрний хүнд өсөөр $1 үнэтэй л байгаа та. Mobley base card, Collins base, All-Star. За ахаад нэг All-Star. Siakam окей. Siakam ч 2 гараад ирв. Яа нэг highlight сая гарч ирсэн. Одоо энэ болохоор All-Star-ыг нь гарч ирж байгаа шүү. All-Star Siakam. Guess that's a good card. Ja, Don base, Dick base. Ja, we're down to the last pack. За сүүлийнх 2 таарчны сүүлийнх. What we're looking for is autograph cards. Гарыг шиг зурсан карт хэрэгтэй байна. За ахаад ногоон байлгүй. We got another one. Another green parallel. So инкер ер нь мэдэгдэв юм уу? Бусад картнууд бол инкер бусад өмнөд нь гараад мэдэгдээд байдгийг. Окей. За Beasley. Ямар нэгэн тусгай тэмдэглэгээ дугаар бол алга. Зүгээр ингийн өөрийнх нь картных нь дугаар бол байна. За дахиад нэг ногоон. 2 ногоон гарч ирв. 2 ногоон параллел. За энэ ингийн All-Star мөртлөө яагаад ижлэх юм бэ? All-Star Kent George. Okay, not bad, I guess. McCollum base card. За дахиад нэг All-Star, another All-Star. Amen Thompson. За энэ All-Star-ууд бол ер нь бол common card юм байна. I think the All-Star cards are common like the base-тэй адилхан common юм шиг байна. За энэ нэг highlight байна. Хэний highlight? Steph Curry, okay, болж байна. Ер нь л зөв тоглогчоос нь болоод бол болж байна. LeBron ч юм уу те. Гарч ирчихвэл Wemby энэ Stephen Curry highlight. Nothing special, but it's a highlight. За тэгээ base Sidwick card, base card rookie. За ер нь бол ингээ 2 хайрцгийг задлаад дуусчлаа. Анхудаага сагсны карт задлж байна. За энэ хардаа 2 шиг хайрцагнаас эдгээр ингээ бүгд base card на зүгээр энгийн карт. These are all the base card from the 2 boxes. One box has 7 packs and one pack has 8 cards in it. Нэг хайрцаг нь 7 шиг юм ууттай, нэг юм уут нь 8 шиг карттай. Тэнгүүд бодвол баг 8 шиг юм картных нь баг 6 7 нэм энгийн. Тэгээд ганц 2 нэг эдгээр айл нэг нь гарч иж байгаа шиг байна да. За ингээ юу н харъя. Эхнийхээс гарч ирсэн картнуудыг бүгдийг. Энэ за first box-аас 1 2 3 4 parallel card, ногоон карт. Julian Phillips, Zach Edey, Young Hansen, Miles Bridge. За энийг бол мэдгүй энэ rookie юм байна яа. James гэсэн rookie card. Тэгээд Luka-гийн highlight card. Tyrese Halliburton highlight. And we got hardwired Donovan Mitchell, hardwired Tyrese Maxey. So I'm not sure how much these cards are worth. Энэ картад бүгдээрээ ер нь хэр үнд хүрхийг мэдэхгүй байна. Google-тэй ер нь харна. Төрлүүдээр нь. So these from the first box. За эдгээр ихний хайцнаас гарч ирсэн. За хоёр дахь box. These are the from the second boxes. Oh, that's a lot. Хоёр дахь box-наас айгүй хүн гарч ирсэн биш үү?
So good. Okay. Of course, we got this Giannis. Giannis-ийн карт бас ховор карт байж магадгүй. I think it might be a red card because it says net to net гэсэн болохоор ард нь болохоор they got a different number on the back too. NTN, which is I'm assuming net to net number 2. Net to net-ийн 2 дахь гэсэн дугаартай. Yeah. I think I'm gonna sleeve this. So юмыг яаж мэдхүүгээд get sleeve in the hitch. It could be something, could be not, but I don't know yet. So энийг ингээд тавьчих. За тэгээд 2 ногоон параллел карт гарч ирсэн. Jimmy Butler-ийн жирийн параллел гарч ирсэн. За hardwired дахиад Tyrese Maxey. Тэг бага All-Star гарч ирэх шивтэй. Аагүй энэ чинь тал All-Star түрүүн нэг дээр байсан та actually нэг. It was from the first box too. За Jaylen Brown All-Star. Steph Curry highlight. Amen Thompson All-Star. Keontae George All-Star. Siakam All-Star. Halliburton highlights. Dalton Knight All-Star. Same time All-Star. Another one Dalton. Oh yeah, Steph Curry All-Star. Mobley All-Star. J-Dub All-Star. Anthony Edwards. And Garland All-Star. So far, not bad, I guess, huh? So ерөнхийдөө иймэрдүү картууд гарч ирлээ. Ямар ч сан тэр гарын үсэг зурсан юм уу эсвэл тэр бум шакалака картууд бол гарч ирсэнгүй. Гэхдээ we got Giannis. За ямар ч өнөөдрийн сагсан бомбын карт задлалтаар иймнүүд гарлаа. Та асуух зүйл бол доор комент үлдээгээрэй. Лайка дараавсаа байгээд комент бичээрэй. Дараагийнх дээр ямар карт задлуулмаар байна. Саналж авч жагаад задлах болно guys. See you guys next time.